badudi ba galefile ka lebaka la tlhokego ya dikarabo ba tlhalosa ge ba tshwenya ke maemo a polokego ya bona ba swaya mapodisa ka go diega go ka swara batho bao ba gweba go ka diokobatsi ba re mapodisa a ihlokomodisa tshedimosetso yo ba neelanago ka yona jwale ke ne ke kopa hore ka nnete molao o go re thuse CJ ya tsamaye ka ga Bethlehem go senyetsa bana ba rona le me ya rona e hlokofetse ka baka la CJ ke bana ba crystal meth batjha ba ba affected haholo ke dithithefatsi ka ho ke re mmuso o nke o tloleltso la ona ho go tlose batho bana be loreng ba bolaya batjha ba rona ha ona ntho e tsweng ke sepolesa sa rona sa hae nna ke re le setjhaba ha o tsamaya CJ ka ga Bethlehem ha re sa mo batla CJ o rekisetsa bana ba rona di drugs le China ha ba tswe ka ga Bohlokong enough is enough badudi ba latofatsa gape mapodisa ka go shumishana le bagweba ka diokobatsi the main issues tse re langa tsona ke taba ya di drugs tse teng ka motho wa Bethlehem and le batho ba di rekisang ha ba kwalle batho la di baili na go nako motho o thola baili 3 times or 4 times and most ya bona ke di foreigners tse tle mona di tsena di document boeteledipele ba mapodisa ka Free State ba tshepisa ge ba tlo shoma le badudi ba Bohlokong ka Bethlehem go ka fokotsa ditiragalo tsa bosenyi nyewe tse dintse o buileng ka tsona di court me investigation ka mo o buileng ka teng e tlamele yetswe hore ba tle mona ba tlo lefa sepheto sa nyewe ka mwe le hore CJ ho tlile jwang hore afme di bail more than 3 times mapodisa a tlhalosa ge masonyego a badudi a kwa gala gomme a hloka tharabollo ya kapejana mapodisa a re ba sonya gape ke ditiragalo tsa go itšeela molao matsogong kudu ka botshabelo Bethlehem le dikarolo tse dingwe tsa selete sa Thabo Mofutsanyana Ishmael Modiba SABC News Bethlehem